Eucharist Bakhuid, Tongin Duai Nagabinda, Kachingkoi Jinkia John Daritas Sum, Duai Nagabinda, Elius Nombri, Benioga Jingkoi Jinkia Met Permencia, Duai Nagabinda, I Joel or Ville Marbania, Brake Snika, Johnny Mentagasni, Duai Nagabinda. Aishai hun warjeri nagabinda jingoi jingkya duaru nagabinda ki inga semjong didimus karbani bat angela karmal bat kadvengut kikun kamdam nagabinda iruson bereke kasni kha indagasni Number Hyundai Phah. Hyundai Phah. Shimet, I got bored trike and up and pow, hangi, haga jing to I jungi, bangin your mad, come kerpang, yaw jisu hagane kerlitma. Haker tang upa, barukun, barumensi and Bakhuid, Amen. Kajinga ejungo try jungi u Jesu Christ, but kajingi jungo blay, lembat kajinga sulak jungomensi and Bakhuid, kindon, ranka, but pi barra. Kohiman ko para tongin sange shipol ben pan map nagabenda kilait chungi. Outrai unwan kudup yengi daga jingi wadlarangi long ki batalot board. Wadlarangi don bun ki jinge. Namaru Jisu ulai tilut yalade nagabenda chungi. Ni yesngo nya ka gospel min dagasni kumno Jisu trang dik balong ka jimbam nagabenda chungi. Bangin dup yo jingim bam jika. Tongin traishutam nagabinda ka jingim bam jika. Raka bor jangin agi Eucharist Bakhuid. Badi agi pop barro ki bangilele persha yaga jingtyrwa jang Jesu yaga met pagas nam chung. Inam pan map banginang kam jan kam isherhem yaw Jesu aga Eucharist Bakhuid. Ko Jesu ngilang ginong pop. Ilale pop bun giruka map ingi sait kud ingi nga pala hau palei belengor baro pada happy men ko para bangrele pop shibun dagi jim parka dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle palat changa dagi jingle palat changa dagi jingle palat bakara changa na markata nga karpad ya kamaria Bakhuid kabayai sa katei soti ya kiangel bad kirikoi bad yepi ko himen ko para banduai nagabinda janga ha utrai ublei jangi ublei badan borbaro nis ne yangi badandala mapiki pop jangi nialam yangi shaga jingi mbam jikuk Amen. Try can drag ublei yangi try can drag ublei Benim jangi benim yangi
ko nginnia duwai ni duwai nagabenda baro kikun ke baran hapadeng ke jinge pabuncai ni duwai nagabenda ka jilla jongi nagabenda ka ri jongi nagabenda ka balang barokawai Koblei badan bor baro by im junam ai bangin kam koloi ben pedeng yaga jingit isne jame ba hakini gisngi hakaba daga jinga e jame ngila tip kam janai yaka kanamba kitu yakiba mela pelai naga jingdum janga jimba kala killa ban sno kam scam hagi jingi kai janga jing shisha jame da utrai jungi Jesu Kristo kurn jame uba im batsan sharenka bat me Hage jingelang kawe jungamen siem Bakhuid ublay junam la junam. Amen. Kajing Palei nagikam jingke apostol. Hagito kisngi wangel jong try la ong hau Philip. Toyeng batolai chapang chati syakalenti kabahiar na Jerusalem syagasa. Kanai kadai kalenti hari kenja. Kumtau layeng bat ulalai. Te hakmi we unong Ethiopia uyunok umentri jong kakandasi kasim kinong Ethiopia uba pek uba kmi yakaspa jong kabaro ula wan sa Jerusalem manmane pat uladang lake pai. Pat kadba utang syong hala ka kali kulai ula pule ya ke kitab unong etulupa Isaiah. Te umensim ula ong hau Philip kilej pat yaj najan katai ka kali kulai. U Philip ula mare bak bar layos ngau ba uta upule ya ke kitab unong etulupa Isaiah. Kumta ula kli ya u hato Pisngau tu ya kapa pipule uta ula jubab kumno ngala ban sngau tu lada en omdon pa pensyayanga warla khot yaw Philip pan keu pat ban syong bat u kat khot jong ka jintho kaba ula pule kalong kum kane kum kalang brot ya kaba layalam syaka jaka syong syokdo lane kum ikun lang brot iba sngabjar hakamat unong kaps nyu jong I kumta mauro umshim ang yala ka shintur ha ka jing penja burom ya u ma pendu no ya ka hok jong u ei ubala ba patai syapang ki kun ki kseu jong u namar ya ka jing im jong u at khat no na ka perthai uta u nok ula ong hau Philip hayatu yanga syapang jongno unong thulupa Ukraine kane syapang yala dehi ne syapang weipat u Philip ula stang pankren dagaba stang nakane hi katkot jong ka jinto ula yatu hau ya ka khuba ba bha jong u Jisu te katba kinang lek ha kata kalenti klapoi ha kawe ka jaka kabadan khindiat pat uta uyunok ulaong kanek hangne kai kabadang wit bangan yo baptisma teula hukum ban pensange ya ka kali kulai pat maki baro arngut u Philip pat uta uyunok kilahir syakata ka pat ulapin baptis ya u enda kilami no na ka umensim jong utrai la shim no ya u Philip pat utau yunak umshim yo isu yo ya u hendai ula lek la kalenti dak ka jingkemen hendai ya u Philip alap ha asotus pat katba udang ya ula ya lap ya gospel ha baro kisnong hadu bu undapoi ha Kaisaria kaktin jong try Number Nyospa Sankuwe. Nyospa Sankuwe. In Ruai Kidikot Rakendai.
Kadu Kanyel to Terhadu Akho. Utrai undon rengka bat pim. Rekabat Hiru. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumya anis. Kauraba Mikutrai. Omdon ubala banwan syanga lemda upa ubala pa yanga ukring yawu. But nga ngan sa pinmipat yawu hagas ngi kaddo. Kinongya tulepa kilato yaki briyu baro en hikai da uble. Manla ubriyu bayasno ya upa badiyo jingikai nawu uwan syanga. Kane kamut ba uno ubriyu ulayo i ya upa. Tanguta ubalong na uble ulayo i ya upa. Ngada keren shisha hapi uta ubangay udon ya ka jingim bam jiko. Ngalong upu ka jingim. Kipate menjampi
kila bam ia umana hari kenja bat kila ya. Henry uni ulong upu ubawan hiya na baning bajar uba bam ia un ia. Ngalong upu ba balawan hiya na baning. Lada uno ubam ia uni upu un junam. Barupu bangan ay ulong gadok janga. Ya uba nga ay kanang baga parte kandup ka gospel jang utrai Jingtyrwa yamek Chris. ko hemen ko para beid hau trai Jesus Christ nilayos ngo nakikam jangki apostol syapang uwe ubriu uba yunak na Ethiopia but trai ulapa yau Philip syau ba undup ngautu ba undup kam ngau id yau Jesus ba undup ngek hau Jesus kenamba undup kerlalong sinran jongu. Bale yu uyunak na Ethiopia. Ka gospel kadeben poi shadu Bakhuid ka parte. Hagita ki por kibriyu kila perkat Ethiopia kadena Afrika kalong kajaka bakadu jingkut jang ka parte. But haba ka gospel ka kubor baba ka poi shau yunak na Ethiopia kane kalong gadda jong ka jimpin priang ya ka kubor baba shakeleng ka parte bat ka parte baro kawai nanda yunak ulang ubriyo badon jingduna kat kumga jimpet bat ka jimparkat jong ki briyo hakita ki por wat mangiru habang yusno ya ka kendin yunak kawan Sngi ya ke jingtuna jenggi beriu. Namar umpat biang ne kambat biang ha ke jinglong beriu bapura. But yaki hagita ki por kam dame ki ju kila ken po. But haba ka kubur baba kala poi shauni yunak na Ethiopia kae kaba kaktinu belai ka keren hangi kae kaba ublai ukwa ban pensotu yangi uble jupet kemat yano. Uble jupet po yano. Namar ka jingtuna jengki haga dekot met jengki ne haga jinglong brio jengki. Ka kubor baba ka koloi banwan rum hakinu ki brio lada ki don ka mensiam ban snga mensiam ban nge. Nakataga daw haba uni yunak udang puli na ka kitab Isaiah umpat don ka jing syampang. Umpat ngautu syapang jong no kane ka tino belai ka keren ka hikai. Tad hado umensiam Bakhuid ulas tangban pen ngautu iyawu lemba upele. Bad ulas ngautu pleng badai syapang ujisu bad udakwa balong sinran jong ujisu. Ulakwa balong nombur jong Jesus Christ. Badulas ngautu balong nombur pura jong Christ udeban pediang ia ke baptisma. Tenaga takadaw enda ulas ngautu ula kerpat nau Philip ngeba pin baptis ia nga bangan dup yo pura ia ke jingai. Habalong komda mangi baro ngilong kikun balayo pediang ia ke jinglong bapura jong balai jingid bapura jong balai menda kane kadega jingkot ka jong utrai yangi iwai pa iwairu ballong ki bapura wadlada uni yunak na Ethiopia udon ke jingduna ha ka dakot medjongu yak kelip mat haba ulayo pediang ya ujisu ha ka jingem jongu yak kelip mat ba ulayo pediang ya umensiam Bakhuid yak jinglong jongu kalalong ka bapura wat ki briu ki pekpo iawu namar ulong ubrio baduna. Haka jingim ka jongiru ngilaban don bon jait ki jingduna. Lesengi im haka pop. Lesengi don bon jait ki jing the Lord haka jingim chongi.
Lese ngim jus ngau biang haka jingim jongi. Henry, yaka kelep mat ngitrang yaw Jisu, ban ngiaiti yala de haw Jisu, ka jingim jongi kan stang ban kela ban ngin salong ki kun ki ba pura haka men siyam jongi. De nagataka daw ko himmen ko para, u Jisu terwa yala de man ka kelep mat, ban pin pura yaka jingim jongi. Badu Jisu lai kerpang, ya ke dekat mejengu, ya ke do jengu, ya ke senam jengu, keramba ngindup yo, ya ke taka jinglong kapa pura, banginum sakut padang lendi, nginum sakut haka jingdona, ne haka jingdolon. Bad ngide bandon ke jingait, halor ke Eucharist Bakhuid. Bad ban pediang yau Jisu, haka Eucharist Bakhuid, ngide bandon ke jingait. Ngide bandon ka jingikai ka bawan na ublay upa. Kumno ka jingikai ka wan na ublay upa hangi. Kumno ngilaban yo jingikai ublay upa juan markumat banhikai yangi. Baru Jisu don mano ba yo ya upa. Laib no ya uta ubala pa dau. Badeu Jisu Christ. But minda kaktin ublay ka kran syai kadar lada uppa ukring yangi ngimla benwan poisha ujisu ne yo mad yo ujisu kabamod lada ngitrang ben yo mad but pediang yo ujisu kam karpa hangne kaba kene ki binda chung ka gospel ka kadaw hangi syapang ki Eucharist Bakhuid ban pediang yo ujisu ha ka Eucharist Bakhuid mano bade ben sha yangi uppa ude ben sha yangi lada pishong hangne ha kene ka step ban shimmenda hakane ki Eucharist Bakhuid pide ban soto uppa ulashayapi ban wan shimmenda yakane ki Eucharist Bakhuid ban shimmenda hakane ka jingir jungu Jisu leze khabangi ongkumne shapambun ki briyu yaki uble umpatsha minta kasni hakane ke lemat uble usha tang yapi yaki weipat ublay upa umpatsya. Lada ublay upa umpatsya yaki banyop pediang ya ujisu ngide banlong ke bas ngau kumen namar ula jet kerpang yangi. Ula penslay kerpang yangi. Namar kade ka jinge na ka jinge kami ya ka jingtran. Kum une ubriyu yunak na Ethiopia. Ula don ka jingtran henry don bayarap yawo. Hakata ka kirlep mat uppa ulapa iyawu pilip hangne uppa haka jingim jongi kumno uppa uwan lamba umen Bakhuid namar ublay uppa badu blay ukon kia menjur ban pa ya umen Bakhuid ha syaka perte bangin dupio jingi kai namar ngipule haka gospel bun ki jaka bade umen Bakhuid wanra ya ka jingi kai Bade umensiam Bakhuid ukring yangi sya upa sya ujisu. Minda upa ukring yangi lemba umensiam Bakhuid. Wala upa umwan yakendu yangi markema kumbangi laban katbangi yo yaki himen ke para henry umensiam Bakhuid ule yakataga kam yakataga tao kane kalongka ayam kam kerpang banduai shirhem ha umensiam Bakhuid ladang idon ke jingtolon ha kano ka benda changi jingim changi ngin salai luid na kata ke jingtolon ke jingvit kanamba ke jingit shirhem changi kanang roy shushu ke jingit kan roy shushu but man ga kelip mat ngindon badu Jisu ha ke Eucharist Bakhuid nama kalam ka Eucharist Bakhuid kalam ka do jongu ngimlaban laitim na kata ka daw kaneka binda jongka gospel kala pinkut kumne namar nga ay kerpang ia upu naga benda jompi papin roy haka jingay kerpang jongu Jisu kalong ke Eucharist Bakhuid baleng don kam Eucharist Bakhuid baleng de ben shimmendai ke Eucharist Bakhuid bangin yaine haka jing shakriya u Jisu jingid u Jisu bad ngin yoru yakabaino jong ke Eucharist Bakhuid kalong ke jingim pam jukut Togin duai hakane ke Eucharist Bakhuid wala rangi don bon ki jing dona ke jing talon u Jisu un sana penjanai yangi padun sa jid yangi kumba ula jid ya u yunak na Ethiopia ngirong idon ki jing dona ha ke de cut me jangi ngidon jing dona ha ke men siam jangi ngidon jing dona ha ke jingmo jimbar kha jangi henry u Jisu koloi ben pen biang ben penjanai yangi Jisu be id kerko kardo yangi ivei pa ivei menda penjanai shushu yangi
kat bangidang don jing talon lembaga bor jangane ke Eucharist Bakhuid pin kalain shushu yangi haka jinge ngis nongu yame pa upa ula kering yangi ha umen siem Bakhuid bandon lambat me ai kane kalong shisha ka por ba seiso haka jingim ka jangi kerku yangi enya ro ya utrai Jesus Christ có hiểm mạnh có para toàn in plai ya ka jinge ngang nge học le pa no non ta no I have Jesus Christ pun pamarwe chu try jangi yau bala puna men siem Bakhuid yau bala kana ka Maria teisuti bala shala bain popon Pontius Pilatus la sanar panaya la ya la tebya la kya shakibaya aga Sngi ka balai la mi pat kibaya ula kiu shamani usham shakamon play upa badon borbar nang da unwen pat ben bishar kibeyim bakibaya nang eight home in siem Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingesulok irikoi haka jima igipop haka jimmi pat kadok haka jingim bam jikut amen Lai spa nya kusau. Duai ko himen ko para baga jingknia jonga ba jumpi kalong ka papriang hun ha ublei upa badon bor baro koblei me uba lemba ka jingya ai kliang bapala jonka ne ka jingknia me pelong yangi ki nongyo binda hakawehi ka Burom ublei bakarau tam jame to ai ngi karpan kumbang ilatip ya ka jing shisha jame kumdaru ai bangin yo ya ka daka rukam im bahok da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengka batpim to kentiu ya la ki donur tongin aingu ya utrai ublei jangim dashisha kalong ka bashong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por banyaro yame kokenran henry kamdam hagene ka ayom paska niaro pendon buram shushu yame nabayaw kris ukun lambarot paska jangi lakinia namar mawukin ulang ukun lambarot bashisha balakit no yaki pop ka protein uba daka bayam ula pendu yaga jingyap jangi badaka ba mipat ula penyo biang yaga jingim jangi namar kata habala dap mia daga jingkamen paska ka protein ba ro ka wai karisa daga jingi ro yame ki bor bening ru bat ki kinhun angel ki ruai lang yaga jingruai janga buram jame bat ki yapen bana klem sange Bakhuid, Bakhuid, try,
Ko himen ko para tongin trang na du ka donu dia men siam Bakhuid. Men siam Bakhuid ulong ka jingai jong oblay upa. Ban hikai yangi, ban kering yangi, sha u Jisu, sha ka met bat ka snam ka jongu, sha ka jingit ya ka Evengelist Bakhuid. Tongin duai na ka binda ka jingai kerpang halo jongi. Kam ta me ha ka ni ka yem jong men siam Bakhuid. Ha ka bangi pen krai na ka binda ka Pentecost. Duai na ka binda ki kun ki para ke Sngi ka. Kam ta mengin duai na ka binda ruson. Ba pen krai ya ka jingkot ka jongu Palei ban long lindo. Ayu nang yo jingai kerpang. Ha ka ni ka Sngi ka jongu. Dashisha melong u Bakhuid ko trai. Ka tumay jong ka jingkuid barro. Namar kata ngi karpad yame to pen kuit pen kantang ya kini ki jingtyrwa jongi da ka Phah ya umen siem jame kum ka umje halo jangki bakin kalalong yangi kamet bakasna jongu trai jongi o Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka ba aingu yame ula kedia yavu badla ai halage senran u om to shim bat to bam na kane pi barro na mar kane ka long ka met janga ya ka ba enaiti na ka benda jumpi Hagaju kiru kamendala le abam ulashim ya kuri pada ka baingu biang yame ula ayaka halage senran u om to shim bat to dina kane pi barro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jangka jutang bati mai bat bam chik ya ka bain pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babun naga benda ka jingma pi ki pop to le ya kane ben kan mau yanga ko snam ba kar dor jango Chris to pen kuit yangi to pen kuit ya men siam hadim pen kuit pen koi pen kia yangi ya da yangi na ubamen kajimaya John kajinge Kajasin bagi bam yuni Bagi jirakane takure Iben braga jingyam jong me kotrai Tadwadu menwan Namar kata ngi ke ba pen mendaya ke jingya ba ke jimmi pa jongu ngi tarwa hame ko trayo po janga jingim Bad ya ka kuri janga jim penim ngida aingu aidem na marmela nyu yangi ki babit ben ya hakamat jamme bad ban chakriya me da ka bas ngeverit ngi karpat yeme ba ngi ke bayo binda hakamet bad gasnam u Chris ngilong ke bala penyat le kawai da umen siem Bakhuid token mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka partay bad to pen jana ya ka ha ka jingir rankat bado Francis upa Bakhuid jangi O Wilbert Marwain Bishop Jangi, but bar ki lingdo but ki rinium. Taken Mawkhlam roye ki himmen ke para, shinrang but kinde, ki bela yotia daka bakarmen yega jimmy path. But ya bar ki bela klano hake jingis ne jamme, topadi angi ki shaka jing shai ka kamat jamme. To isane yangi bar yangi karpat yame. Barengkhat but kamaria te soti Bakhuid, kakame jango Palei, u Joso Bakhuid kurim janga, ki apostol Bakhuid, u Francis disease Bakhuid, but baru ki rikuit ki bela pinsnga bahaya me pateng la pateng ngilong ki babit benyo bin dalem haga jingim bam chikut but bangini ro but pindon burom yeme da ukun jamme u Jesu Christ davu lembadu badhavu kallang hamayu blayu pa badon bor haga jingelam kawe jungumen siem Bakhuid barro ka burom bat ka jingero junom la junom Amen ko himen ko para tongin tuwai nakabinta ki jing tumu shime shime kam dame nakabinta ka jim pen slay jong men siem Bakhuid kum jurung inang tuwai nakabinta bar ki kun ki badon
kijim pin kare naga bindaki program ba per kum juru naga bindaki kina baro ki ba api gerusal ba utrayu na karku kardo yaki pakindup laban be yakatong jangki kopa jangim ubaha bene kalong ba kuik tang jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame akindo kumbaha bene to ai ngi minta ka jimbam jangi ka bahalagasi patamba pingi grangka jangi kumbangi rungi ma ke balapsni perdalam pingi shaka jimpan shoy and rate apply tingi na ka basni to apply tingi ngi karpat ko try na ki jinx ni barro haga jinx bon jamme to ai jinx suk jinx sign haga sngi jangi karamba daga jingarap ka jingis ne jamme ngi light barabo na ka pop bangin yo jingeda na ki jing jinjar barro kat bangi dang ap ke melendi ya ga jingkaramen Bakhuid pat ga jingwan pa jongnong penim jangi u Jesu Christ Namar ka jongme kalong kaima ka jongme ka bor ka Burom jinom la jinom kotrai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe di ki pop jangi henry ya ga jingai janga balang jamme badha ka jings born jamme toy hakaya ka jingsuk bad ka jingyatale ka we katkum ka mon jamme mame uba im badoba sensha junom la junom Amen ka jingsuk utrai kandon barabo renka bat pim Rengka pat pi dap ta ka jingid utrai tongin yaingu markelia Hakumi ukun lambaro jango Palei. Hakumi ubakit na ka pop jango parte. Sukito ke bala kot shaka jing kawai jango ukun lambarot. ko kanra ko masang ko ko yeng janga Kamet bagas nam jango Chris kan rianga shaka jingim pam chuk.
spa atwa me penda penya nya cha da ga ji nge ji ga ji sa gam chan shu ne ga ji Trai chisung is ngo yameng ya roy yameng imane yame. Namar mela ya kamet bagas nam jame naga binda jangi hakenega communion Bakhuid. Mela kroy ben manshangi. Namar ba upa ulakring. Yangi baro shame ko jisu lemba umensiam Bakhuid. Ko jisu beyet penslaya baro ki kon ke bashimenda hakenegi yogeris Bakhuid. Penslaya ka donor kamensiam jangi. Ben gandang yaki ko jisu. Pen good yagi ko Jesu, pen goy pen kia yagi ko Jesu, Palei Lord yagi ko Jesu, na bar yagi jinge yagi jing shitam changi, naga jing pang changi, naga jing talon changi inga sem changi, naga jing talon shime shime, ay pagilongi ko ngi batrang yame, ke bayed yame, dau mensiam Bakhuid, mensiam Bakhuid, pen slay yagi baro, pen slay yaga jilan changi, pen slay yaga ri changi. Pensulaya ka parte barokawe, pensulaya ka balang Bakhuid jame, yada sumaringi, naga jingma naga jing sir baro, ay boringi ko Jesu, ay boringi ko Jesu, karko kardoi ki kon jame ki barake ka sngi ka minda gasgi, ki bapangi bashitam ki dangyo borte mai minda, aga karteng jame Jesu, ay ka don ka kampal la halo changi vay minda, ke jimpente mai mensiam, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, 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 Jesus, 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 pendima yangi ko Jesus, pendima yangi ko Jesus, pengoy penkia yangi ko Jesus, 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 hallelujah, 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 hallelujah. To nginya Dubai. Tos ngausene bandon lem bat ki pai jame ngi karpat ko trai. Bat to yalam yakito yakiba mela pendam dagi jimaya bakinja bene. Bakinjam na ka jingim barim shaka batimai. Da ukri sutrai jangim. Try undon rengkad bat pim blay badan bor baro in karkoyapi upa baru kon baru mensuim Bakhuid ya lesuk ban penbana ya kubar babha jango try da ka jingim ga jambi hallelujah hallelujah Isomo ya Palei hallelujah hallelujah Nambar sispa iwe Apo jinta putia long benim Jesu siga balai ua utrai jona joy na jinta pulam
Anh ra yêu trai Jesus Christ.